Psihologija. 20 zanimljivih činjenica koje niste znali. Činjenica broj 1. Ako unapred kažete svoje ciljeve drugim ljudima, imate mnogo manju šansu da ih ostvarite jer tako gubite motivaciju. Činjenica broj 2. Postoji preko 400 različitih fobija koje su prepoznate od strane psihologa. Činjenica broj 3. Prema novoj studiji, fobije mogu biti prenesena sećanja kroz generacije u DNK. Činjenica broj 4. Postoji redak mentalni poremećaj u kome ljudi zamišljaju da se raspadaju, da su mrtvi ili ne postoje. Činjenica broj 5. Istraživači razmatraju da dodaju zavisnost od interneta na listu mentalnih poremećaja. Činjenica broj 6. Postoji nasledan gen koji izaziva da budete negativna osoba. Činjenica broj 7. Trumanov sindrom je psihološki poremećaj u kome pacijenti veruju da žive u reality programu na televiziji. Činjenica broj 8. Prema naučnicima, mozak prepoznaje odbijanje kao fizički bol. Činjenica broj 9. 68% ljudi pati od sindroma fantomske vibracije, a to je osjećaj da vam telefon vibrira čak i kada to ne čini. Činjenica broj 10. Parijski sindrom je psihološki poremećaj od koga uglavnom pate Japanci, a nastaje tako što oni shvate da Pariz nije ono što su očekivali. Činjenica broj 11. Prosječan srednjoškolac danas ima isti nivo anksioznosti kao prosječan psihijatrijski pacijent ranih 50. godina. Činjenica broj 12. Religiozne prakse kao što su službe i molitve povoljno utiču na smanjivanje psiholoških poremećaja. Činjenica broj 13. Niko ko je rođen slep nikada nije dobio šizofreniju. Činjenica broj 14. Anoreksija ima najveću stopu mortaliteta od bilo kog psihološkog poremećaja, što znači da od 5 do 20% ljudi eventualno umre od nje. Činjenica broj 15. Preko 1 milion japanskih muškaraca se zaključava u sopstvene sobe godinama, što izaziva socijalne i zdravstvene probleme, stanje zvano hikikomori. Činjenica broj 16. Plakanje čini da se osjećate bolje, smanjuje stres i može pomoći da održite telo zdravim. Činjenica broj 17. Oko 6% ljudi pati od narcističkog poremećaja ličnosti, što znači da sebi pridaju ogroman značaj i da im nedostaje empatija. Činjenica broj 18. Zahvalnost može povećati dopamin i serotonin, baš kao antidepresivi. Činjenica broj 19. Prema studiji Harvarda, sarkazam promoviše kreativnost. Činjenica broj 20. Primećena je povećana aktivnost u centru mozga, koji služi za nagradu ljudima koji planiraju osvetu. Za više videoklipova pretplatite se na kanal Pantopedija.